I da ste bre ljudi, ja vas nastavljam Simpson. U stvari, ja sam već bio ovo snimio, većinu sve, ali nažalost nešto desio se neki error i nešto mi se snima. Krešao se izgleda ovaj program. Nema veze, nastavljamo. Igrali smo neke kući i tako. Šta sad? Ok, imamo 90 donata. I got friend, dear, this is amazing. Now what can I ding dong diddly do for you? No! Almost, I'm on my way. Dobro, čitaj. Ajde, vidim. Sad čitaj ti. Homere. Hey! Wish this was a shooter game. My name's Ned Flanders. Dobro, ok, collect. Super. Hey! That's better than my normal job. Go! Igri, samo si ti igri. Homere, All right! što ova radi? What the fuck? Klupa i treba. Evo tu kod drveta klupa. Dobro, collect. Evo, ovo isto da sagradimo. Gdje će ovo da stavimo? Evo, ovdje nije laše. Jedan tu će da bude. Jedan kod bata Homera, ako može staviti. On ne može kod Homera. Dosta ovo jedan. Opa, level upali smo. I work for food. I keep trying to tell you. Dobro, dobro, ajde go, fuck off, fuck off, fuck off. Šta je ovo? What, you don't want it? What's it? Da napravimo bazen. Još ovdje bazen, može stati tu. Stavit ćemo bazen, evo ovdje iza kuće. Sad i napravim, bre. Clean up in all the aisles. Okay, do it. Treba nam farma. Farma će budu u Tunguzi. Farmu možda stavimo negdje ovdje. Farmu smo mogli tu staviti. Da malo ubrzamo vreme za donate. Eto je farma. Springfield without its dirt and air. Ok. Tako, neka ga to... Donati! Što više svi hoće? Ok. Da probamo jackpot. Ajde. Ajde vrti.
grebemo. Vrate, 500. Što ti ja? Evo ovo. Oh boy. Ovo je. Moram nešto sagraditi. Šta je ovo? Kako su dobiti donati? Evo ga se pun broj. Ipak nam to ne treba. Ti. Šta ćeš? Klikam tu. Dobro, bla bla bla. Do it! Što? Svima ću do it. Stvorimo purple house ovdje. Tako. Ću kupim ipak kontejner. Jeste da... Eto, pored toga. Šta je ovo? To treba zasi home. Vama više ništa ne treba. Šta tu 2 donata, ajde to brzo da purple house. Kabum, brate. Income tax. Tax. Nešto što zarađuje puno pare. Što mu treba? Tako. Što vam treba? Treba nam land. To, okej. To nije skup. Hej, Liza. What can I ding-dong diddly do for you? To, najduže. Ljudi, ovdje bismo tamo, evo, dan sad je 10 minuta. Mi smo mogli da završimo epizodu. Mi se vidimo u sljedećoj. Ćao!